D'après à mes bien à mes siens, mais c'est pas mes siens, mais fourne l'emoji. J'agba na ma vidéo plan mais non vidéo souhait. Ya me dit ma encore d'aller moji na plus soube. Mais wa peda me dem. Mais be man on faut primi avec me non view me YouTube you man on faut primi. Do kwa ni man on edit de ke wo. Sometimes we edit had be man no title that way. E village ma ko like man gble subscribe button do ko dadeji. Yata wa be me ko na de ko no fafa moji sigbe me sigbe o tala anye edit me hia o vone kpo video ko jagba na subscribe ne na make plan me no bi akpama elefefede mi ide video me mako dia me ko le mi acha ya de ko nga ko da de moji plus be ne va fi kana ne le ko le fi ya me le ko le moji ma no nyebe va do du ya me ya o na we do onye un do me be do wajedo wuvukawe atwafia wuvukawe de watwafia ata mele gboglobe no do construction pete pena wela megalon mega ko won ku me cover construction me ta mele ya gboglo susube edo le vo edo de sia de ke la pekule wakpo ele fi edo de sia de ke la pekule wakpo ele tuyame technology pakpaji o lengo wumi magbele kote na webe edo yo le tuyame re usugbo u eyo la pe ta magbele na webe ne gbo edo de won to gbo do le internet ji wa ti won apply aton apply le fman no yo we cho apela company do wa officer na wa ko cover do me adoche o ma do funa o wa chi na obe won to na no tu ya me nkeke aleke na va do me na ba oto enye de me wo interview la fe pass nye pe interview ta he me va do fi company pe we va chom l'airport ko ida pe me company pe we ava chom ko ida pe me nye me be fude ke o vo me gbole nyo video de va ibe amede ava do du ya mo va cho l'airport klache o enu maya ta me no vo do na mi no nya te fie glo na mi be me ga va to me vo dire passi me wa bada si o dare egbeji o me yenu me o no bi ne va du ya me ne ndo du e de wa vuvuta me yenu me yo ta ma ponu vide ya mano no fo driver yen o le driver o di le fi no va ku taxi ele moku o le moku la o di le fi no va o delivery e do de sia de kule ne nya me bene me ko WhatsApp number ko da de mo ji vode fonu klim mi ama yo me ponya Excel o ma fia mi Excel profile ma o profile na mi amesia me kule ego menye be ya me do wo over subole du ya me wu mi ame dewe me no chacha cho gbedegbeke ebe magbo be fe wa me ton ya me dogu me cha o chacha me cha vacation me gbe si agbe ya me ko vacation cover apolo me ko nyu vacation me ho ele fi cha is part of life agbe apade ma mi man of versus da ta edo pakpaji glomele edo de sia de scale le wo la fe wo da nyu che nyu namanya o ya fonu plim da fonye me dive ma va do me le ke mi aweto mi amenene mi able ma jego me chosuku kpo me chosuku helps ho nyonu pakpaji ncho pakpaji mi ale nu vi amole o for the woman who mele won nwere o ta maji agbagba be ma no fia mi business ye be yawo ame yo le real estate wo mi va fi mi ale play mi flower ya ma cover na amede ta flower ma nyen to me twa kodeji anyway mebe nele edo me po nto pa tie wa po te pia wa te fe ole yo be United Arab Emirates igbo le ma agbaganto Dubai bon men ton ma cover fia mi fi Abu Dhabi state yenyi ma le chacha mi anto mi le po le moji Abu Dhabi ma
da biema anyway nyame dibe ma fo no didiu nyame dibe ma fo no didiu na ele mojiva dinu ya pede won me ga wa pa me de kwa konu ko evo mebe ma pede won na va do me ewo le mi asi le fi mi ava cho le airport ko ide home vo ma gba papa jina we e ga papa ji me di ma fonu cho e anya be gba edu ya me ganya me e home nano wa hefedeta le tie vebe ya va no me ma yo wa si na we wa jire do ava fi le tie ve wa jire do ma gba be le tie to ego me nyebe de o ma hin no nyebe le tie ve va cho me ya ekpo be fo me to wa ti wa pede nwere eke ma wa ga ti wa he extra vone va do la ne nyebe visa le tie ve pe visa o wona we la wa kwa le tie ve fe hochi kona wa no me je hafi wa no dodi alo mi adi dokoda de ple susube nevado la ko ke ma ijo ide do me ta e hochi pefe taxi yami akono up and down do wo obe dole filo obe doje le filo wa transport do kuwe ta ma gble na we be wa jira taxi fare dedo ble susube ma vado fi atege o me gble na mu ore o me enu ma ewebe agent do da na si amoko direct gbeji enu ma ewebe agent do wa da si wa ko va do member wa ko ide ho member vo wa ba da si o da de moji enu ma pede nwe ya nyebe ma ko chale do me wa podo awo evelia ma di ame yi wa ba je dokpo nu dudu yi wadu fine wadu na ebe ya do afefe dudu le fi wadu ega e ya yi me ma ti wa ko yi da sie me ya na po asie won to wa fle won dudu aba da du e ma ya chimato enu ma de ya mo me gbole moji o me ga ba to amede pa si me no wa ko jira olo mebe me ga ba to amebubu pa si me ma ko video ko de video ya fe nu na boe na mi le te fi oyo be desert e kenyi gba e ya enyo le yo be desert aya ti un lo ke ya ko po de te bubu e ke ipo la be to le fi aya ti un lo e ko po de te bubu agbe nyi me cho nyu mic nyu studio mic ya ta wa be apa video no me vone pa vie betere wa po be e kenyi gba ya to un tro ne ide YouTube a po te be yo nya po bo te be yo ma po de ya nyi ma me ko lo fia amo me fo de fi wa ba fia we fi e go me fi de me yo nya pa ovo ma ko fia we ne na po e no be desert apo tro e ko bomo do da ma joto fi da va gede gbe mo awo aha ya reflector yin ma ko dare moji plus subenuka ami ma ba janyi o ta desert papa jiema ya ta meno gbogbo na webe mega va fina va won dodo wa fia na nyon kwachi wa ga nyon in fact wo nyonyo afio nyonyo yo mi ape nyonyo de ebia ma gbo be eklen vone ko wo nyonyo ko va fi de wo nyonyo afli ya ta mi dibe na va won dodo ne galede de va wodo yakpede nwe na no hode me aha akpama akpede nwe dagbe ya me ba bia na vedu kolo chanyi me nya kama gblo na mi me nya kama kofia mi for ma udi mi ato supo over le efe kono fia kode ma dasi le suson. There are organ agents online and offline claiming to be travel agents, but they are not really travel agents. You know what their work? Their work is to come to you as a travel agent, tell you they have jobs abroad, factory work, cleaning work, warehouse jobs, nanny jobs. And if they succeed,
process visa for you, carry you reach that country. Now one of the disadvantages, because in many cases people not even know this travel agent to contact to say, since our person call us, we not hear from am again, because the person he call down, he not tell anybody one jackpot on code. See, this life is deep past the way many of you they look at. A lot of things they happen online and offline. Just to fact check me. This thing deep past the way many of you they look at. Clear road for travel agents where you don't know reach out. Not be everybody where they parade his or herself as travel agent be legit travel agent. Some of these people, they get ulterior motives. And their ulterior motives, some of them will not be to give you work for that country where they promise you. Imagine you now say you want to do visa. You are willing to pay travel agent 7 million naira. Somebody don't be on the line now where we say, in don't price with that person say, if I bring one person come, how much? Maybe the money will even pay for that one person, they go like that 50 million naira. They convert the money. So to that guy, so we be say you don't get conscience. How much be your 7 million compared to 50 million when you want to say that person? Well, they say a word is enough for the wise. I'm sorry, this speaker, I think that's so. That your condition we see the add so na fry pan. Not go enter fire. I just say make I come here, may I give you this update. Share this video to educate our brothers and sisters. Jackpot deep like river. If you never ask questions, do your research and due diligence. Now I'm back on that journey, till I go see you for my next video. I go make a come on.